Oh, nyame adom ho ye na so ye. Ye ho ye. Busuafo no ho ye. Obi a ho ye. Na wa vote ama me buy me ntimi ka ho asem. Started by 3 weeks ni o. Ghana outstanding. Oh yeah. Emra. In fact, mama fanto etiefu. Me ba bia na me refi. Wa mama fanto etiefu ani. Ana pe na obo me kwadu say wa send me message enra. Ma acknowledge, ma respond. Any my exam say. That's when the energy. Man so twefo. Bia o me de betwe man so. So ya chim kakra ka kakra na do see dia. Man so no de to me say so kra me pra. I know Goa. Ghana Outstanding Women Award. And when your nomination for Ghana Outstanding Woman Radio Personality. It's in Patroya no vote ya mama wate. Tamachi vote back here 1 cedi. Pe. 1 cedi. And say me dey 300 Ghana cedis. Oh, Kasa. Me say me shiegu. Ya me show in advance. Man 500 kra. 1 cedi 1 cedi. Yeah. To me send this card mama na me am at. Da bi me am e mpacho. Me yundi. Send 500. Me na me yundi na no want to. Me send 500 now the 150 yeah. It's a balance no. Na paso yanko ya dim. Ai na CJ ya beko ya nium. Nyame adom ye nuaba Amas story no. Wo share Amas story no. Ene said ye ho aseba ma so wa wadi achi court 7 nyina no. Ya said ye wo ba court kwa no da stretcher so. Metro lens said ye ho asema ba. Fiada no ye di achire. In fact, send na asem na kwa ni na say ye pe ambulance. Okay. Na ye de abaya ni free cry ha. Na ayo ampacho wo video ni bi ho no ma betim de atoso ama me. Ye de abaya ni free cry ha. Na ye de ne ko asen nyankuma se ahenkuro. Asen south. Na abena na ye di achire anapa by this time near nam kwan so me ma follow convoy but me di ambulance ye chida that be okay mrika ye tu ya no all because of humanity say who share Facebook abayo no and other Facebook no we ye koduru court ho no district court ho nanim ho no and am kwatra ne nchen ambulance nim na me bisa no nia obedie enti join your Facebook na court trans ye no court tu asem no akɔhye Butumi ya ebe September 28th. Okay. Na nientia court to asem no akɔhye sabre no and say opese prosecutor no ema document witness signatures ni witness statements ni ade ni nyina no prosecutor ni timi boabo ni nyina no. Okay. Sane ebe ya 28 no ye ba na chese ye trans na court abua asem no. Judge ni chese Justice Samuel Ntie Jr. On not na asem no so na o chese answer na 28 ni beduru kra no ye wo nia ye frɛ no CMC case management conference eno be koso sa case management conference na judge no trans in the chambers na on all parties ma me no abofra ne ma me ne papa na school no and a lawyer unum say teacher no Daniel Osewusu no akofa lawyer enti fiada ne lawyer ba court aja said the man tie no so nipa ne so no kwa na kum kra ne right so benya na obe defend na abena fiada no Daniel Osewusu teacher ni no na busuafo a wo mu di akire ba court ho ani so hwe wa ka se hwe o enkankan no so mu hu ika no mu ika na ekura me no mu se Adom FM ka no adapa ba hwe ni mufo ana asam no mu tsinkan na mu ka ne ye mu de ane sada no court ho and I'm president ba ko se ba ko fo mo kan bi shop na obi afade am bo me ka ni ko sabata adwuma na ni nyina ka ho bi ni nyina ka ho bi anso so a enyam yeah enti na me aduma 28 September okay ye be sanso akọ asen yankuma se ahinkro district court ye be sanso akọ ho ne akọ di enti so far now what is been up and down but I productive ma member constituency EMT emergency medical team no member provide ambulance omo ya de nya abotre kotwen ya makot sorry asana omo sanso e de yen aba nkran enti ye bo amaba so pa National Ambulance Service omo bo ayen papa nkankan Crow constituency emergency medical team no omo ya de papa enti ham na da ya o she green no and that stretcher so we ambulance nim okay ambulance nim no woda no ye ni frame de ni kosi court dem ho okay enti wo hwe metro lens anim ho a order stretcher no so ye no free car nim ye de no akosi court dem ho a judge no hwe abayo no anim
na abayon kra no aso nya obekasa bato kasa no enye claim mu na ho emma kasa no emma enti ye ni gusu di nsem no achi pa ye ni gusu di nsem no achi pa mi anso mi de bi achi wa kra Jordan ye ka ho asem o ha abamu amfie 9 die ya ne stepmother ebrimu no akono ye di achi ma within the week ni de na ehun komo enam pa na efie da no ye de angel akwara ne maame no eba studio ene ne bedin komo ma no kire ye de ba ya woja akwada no ma ne enti okoya college kokofa akwada no hospital okoye ene fra wakofi ma se ba bia kowie no ene sakora na fimu na emoa no mu hia se omo benye sika na hospital bills ne mo cheka no makotuatua na omaje omo ba akwakope no krabre nti ye de ho amane eto atiefu anim ema ye the phone number to ja fiti fieda no ebesi ene no ebiaba ebi mo a kire odopa ediama na yeguso anso ehwa ni mse wo a na eto wakoma so a opesa oboa no yeguso agent oboa no se de yebeye na wo hwa fojo maame a promise se eye ababawa angel mensen ya ne ba fi mu no obi adopt no na wo de na koketri school sa sabana fe no ko 20 years onyima the age of 14 15 years na ye no CSI de yi akwada ya fofia ntwata ya hwe no enti na mama se obebo modian no adopt no edna ko catering school na wonim se angel tie na ni ajepa na ni aje enti eno no emwan yeguso enso eje entoboa no fantastic so bi enso bi send 20 ebi send 50 obi send 11 10 cities just de da wakoma so bi ebi send 500 400 de da wakoma so bi an ye so mane ye na abusua no ntimi nkonko ya akwada no ekope no kwabre ora John Ata oye SMC contractor okay oye small media contractor contractors no mo prepra kwan ho wo mo di gates mu wo mo do ye kwan no ifiada no me wo asen eno frame me say asem no aka na koma pa okay to person oboa enti me the contact ema no me this about this time there ne mo no aba mo free fi ama no ne ne ade on person o mo boa abayo no ye ni so pa ye guso anso je no eda ho na obetimi aba beboa yeah number no ye 0242 60 2021 0242 60 2021 eno ne number ye guso de John Tobo ne din ye patience opoku eti wadara maketo bi enso ye besom na ya ma na ye fe aka extra time yanko me bono tawta wa ha say me de Ghanaian Times the workata na sha se wo hwadi man ma Reverend Professor Paul Frempong Manson ni foni edaha na wono asema waka ede kire aban no ene say mema no nya na adwe sesi kanto bo a asafa hodo jeje wa sorry dem ne tata nkrofotua no wode eto ebeto so ne mom no se koba se asori bi wo company bi na adwuma bi a ka asori ne ho de a sa company no kwan da ho saban ebe taxe esanse wo mo sori ahodo no adwuma wo mo ye ni workers krompo ma fa wo mo tuo mo ka bosu bi asa sika ni mu no aban te ne tax free mo no edroso ho asama wo katafeto so edum won saka da bokrata be kenkan bi na ye kasai no ye rahakma no so ageman ene wono akasa na ire wahwe ne kwa wahwe ne ire ya na Ghanaian Times the workata no edi emu amane aba ewo ha na KNUST enso na HSA asuafo besa diosiam ye no ye kasai posifo show machi akwado magina emra ni mu no sa emra so mumu na ekokowie se wo mu di mfonso ye nyambrasa bi a ebro so a ene kwan se bi a wo so ye pamnocraft school ni ma wo chese mpanyifo betu sa na mo no na akwansi esi ye ewa akake koskwan so kwantempo so ma nipa mieno hwe mo kwam no ho no ma emudrum dunsom enso aprepra ene etini etipa ka no na edi share details nyina wo Ghanaian Times mu ma memfa daily graphic ento so ema na ye hwe me patro nei no ene wo hwe mu a empanyifo ye wo Ghana Civil Aviation Authority ena ekasai wo mo se ewiemhye bi a enya brofresh aduonu no wo mo makwan ema no eni dwuma ema Ghana ema kwan ma no meduru Ghana medini dwuma wo so na so onya sika na wo kwakoto a wo nkoto ewiemhyen a adibru 20 years edeko wo say ye bi a efiti 1 year adeko akosi be 19 years ena mo be ma sa kwan no na wo mo chese wo hwa na mo ye wo mutue no enya Ghana kwan na wo mo hwa se de we edi dwuma eba be ya aman a eye ye se wo hwa aman bi ti se Nigeria Uganda
Thailand, Bolivia, Malaysia, Mongolia, eno Turkey mu a wo mu nyina no de tabo ato ye wiemsen a de brufrish ya adwo so ntumi emfa memro emomowura Ghana sakeke eno ye hyehye ya eba ne krakra ma me de soy so no yera Canada moa Commissioner Edema Custom Division ewo GRA Kano Kwadwo Damoa retired was say OSP Office of the Special Prosecutor no wa ma ho kwan a wonom edi djuma enkrata bia Special Prosecutor na gie enhwemu bia oye bia no ekwan da hodma wonne nyina no ekwa fafa ba ne banka kakra ya mo ehwese pepepe ye ebeba na aja ehwehwemu ahodo a Special Prosecutor eye no akọ na wiye etisi da bokrata mo amane no na ma hu se ebi mo ebisa patience opokua okay na ma ne de Kofidazi or de ato ho ma Facebook no Kofidazi e de ato nti number no na eda ho no patience opoku me da say na sije mpatcho ma me fa me birthday we etwem why me ye birthday okay 30 seconds me bra bako your friend water de ku or your manager e Ransboard Poultry Farm okay na see kasai na water no no nsom side ho no di ne dwuma na or your former student so Agri Memorial Secondary School 1997 year group okay nyamisha no to no kwanam onye ne kase mirror